Kani gadai kerpangtang na kabanta kitu ki bakwa ban pej kubor la ne film na kiwe ki chat ketien. Siya ketien kasi. Kublai shiba ne big subscribers baro ki baju sotor ban pej video sa kini channel Storyteller London Lisbon. Ngala de hikai kumnu ba pin pej ya ki film ki bomdei kasi siya ketien kasi. Ban sengap ya ki kubor ki bomdei kasi ha ketien kasi. Ban sengap ya ki cingruai ki bomdei kasi ya ketien kasi. Henry namar ngiyo baki babun kidang lengok lengan bat bompat lapha bat lakwa ru yang abangan pen ilan ni batai bhabiang sai sien kumta tungin ya page hang ni kan da page bamo double click ya ka YouTube apps beli kanu ka we ka video page bahang ni hagajat pen ba tho sisi da ga ba click ya itu sisi kamut pi on ya ka subtitle hadian ba pila on ya ka subtitle klik sini wi icon ibadan marsenda bat isisi da pila klik lami kumtai klik biang nang tu na subtitle hadian ba pila klik subtitle mentapin klik nang ni auto translate hadian ba pila klik pui ba mi shibun kini ki chat ketin scroll sharum ter hadu ba pindalap ya ka ketien kasi page hang ni ngalalap hang ni kasi klik kasi maria dab klik iaitu kasi automatically ki jingkren baro ki lakala syaka kasi kani gadai pa pinle na ka komputer la ne PC lada pile na phone ru kumju tang ba pimdei ban le na po YouTube apps henry pinle na po Google Chrome type youtube.com na Google Chrome. Open ya ka YouTube. Klik na ki light ki dot ki badan ha kaliang kadiang. Nyon desktop site. Da pila nyon desktop site kan sami kum ka komputer hitik sa page ha bad le tik kum te kum balabatai. To khanang ba pinnum klet ya ka ai ka ba pidai ban kan mau. Klik CC. Klik setting. Klik subtitle. Klik auto translate, klik kasi la biang. Te perlok la da pirang kuai syu sa comments. Next, la da pistuna dia kecil junga sa itu lam perlok jong pi la da pim stunat sa itu yang Storyteller London